kala hari terbias indah, telah terukir sebuah pertalian cinta kasih antara dua insan yang telah bersepakat untuk melanjutkan kisah kasih mereka ke dalam sebuah jenjang pernikahan. Sebagai wujud janji mereka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan abadi selamanya. Amin, amin, amin. Rimulang kaki utuju mata Mamula toni Cina kuriareta Utiro de cepoleri mabelai Urampe toki Ripanawana Tepa jauh sengeri sewani Cini cawamu Tak bajori olokku Tepani udah niri lalang hatiku Reko dewi taki lalang nasi soe Namun ikare bade ceta sautoni nyawaku Mula macani pada jani Capa makasih pada ulangnya Namamu are Tosia lampe suga Tosia masea Hatiku tak bulu ni mapuji Ganja majai lulu mani Aku isengi Pasia semanengi Decina pedih pada Tony Engkana rima belai Rilipu wanualai Decengua usapa uelai wanu aku Tana oki wanu aku Wanu telesuraku Indo ambo
surku Indo ambo malepiku wabokori ulau Ajak temeku tagaku
maleta macinong mang takik matunru sio masih ada janji tak using keru laleng hatiku ia tahu pedik ma wija sama nakulena sampai angan
Sabah
Cino rialeku sauni dekamu Bisari bi karatu alal masami wa biula wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyam wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma qabral karim ya bin jazil salat wa tasbih Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi imam Ibani kilabi wasbuaki mubani kubang rata bani kabinil kabi bani luai bani gali bani perwas Quraish wa ilaikum sabul butun Qurasyah wa ma bakau kinani kama jana ilaika wa tadai bani Malik nadari bani kita kinana tabani Zaid mata bani barikatan وربوا إلى الخليل إبراهيم مسكان بشار وآب وجنار بدار محمد صلى الله عليه وسلم وجب شكر علينا مدح لله قائل صلى الله على محمد صلى الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المنقاد
syafi'i ya habibi yauma hasri wa jatimai anta fi nama menurut syaitan ya warajam wa farajam muradat Allah fi sariya barakatai wa barakatuh وكانوا تواضعوا والظالم والراجع اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله كما ليلة القدر ليلة القدر خير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب به جمعا وتكفينا كل متلهمة وبالية ولا تجعلنا ممن أهواه وتؤتي لنا خير الشهيد برحمتي ومغفرتي يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة والتي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمل لا إله إلا الله أكبر Hei cicing, sagar kerang. لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم لا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن Kalau kau kota tok apa tuh nggak deh? Kalau di kan kita pelalatan, dokter itu masih Ada kayak gimana sih? Sampai lebih dah.
Wasi kamapasau magi mutambay milo na Wisi ati mapedi Ura isairiolo Makuraga burai pediku Ati mapacing musulani Magi totoku Lipe diri Agak salahku Ridi lupa kasih lupa teri wahai mataku mau pamiti dan rapedikna nyawaku Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jannahullahu ta'ala nasaba ya sejauhnya engkaki hadire dalam rangka menghadiri acara tudang peni sekaligus acara mapaci apa tiruan dari agama yang kay nabawa kaya na rito agama asalnya mabuari salopena yang kay menjadi aktivitas masa rini mati insyaallah dan kaki empat selama ini nanya di akhirat insyaallah. Sebelum menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama tuan rumah, bila sejak sebelum dimulainya acara ini akan kita saksikan bersama-sama rumput keluarga yang akan memberikan doa selamat kepada calon mempelai. Semoga nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangganya akan dikaruniai oleh keluarga yang sakinah. Pada acara mapaci ini juga nantinya ada hikmah-hikmah yang akan kita peroleh berupa hikmah yang sudah dijalankan secara turun-temurun yang dilakukan oleh nenek wihara secara turun-temurun dan merupakan kebiasaan kita bagi masyarakat Bugis terutama ini Tobone nasabah sebelum lahir batin oleh malaikat. Maka dari itu hakikat acara mapaci ini adalah membersihkan calon mempelai dari hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi suri tauladan, dia akan menjadi pembimbing pada keluarga kecilnya nanti yang akan menjadi panutan.
mabelang utiroki, mabelang utiroki, mujopa ale ale, alamu telusitindo. Lume mengasihi Tindro, lume
Itu tahu nasa
bagimu terima rendah karena purane Solo. Legenda Dewan Mas bersama Wiwa Musik Antar Taman di malam hari ini. Ya, selamat malam masyarakat Kabupaten Bone. Hey, woo! Musik